Kastalatibyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka amang perdi? Ta maibabain kanto iti udi. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyag! Flor, nakitam ka ni Jay ka idil-deliver da aref da divina. At ayaman, kat no nagdakkel aref da jay. Oh, kabalan da ayaman ti gumatang iti ref da. Kat di dan tupay maipasemento jay kusina da. Nasimento mo't ka noon. Nagkunakan ka, nana? Ay kayat mo asawan, timangkan pa lang adaga jay kusina da. Katuan, iso ajak mamati nga adda ref da divina. Ay, nakitak mo't ngayon deliver da. Amangan mo't no utang Awan kwarta da divina. Kat no nagadun tupay ti utang na. Ay, Ay nanana, inal daw nga adda mapan agsingir kan kwa na. Adda arawan, adda weekly, adda mat everyday. Ay, nagadumot day tanga utangan. Flour! Adag tuk-tuk-tuk! Napanan naman nga tanaya. Ay, siyak man lati magilukatan. Naimbaga malam nyo. Umay kayo ikan iti meriendaan nyo apansit. Ay, apay nagluto ka iti pansit balasang kaw. Asino ti ag-birthday? Awan ag birthday. Nagluto akla ang iti merienda. Ningay Flor. Ay, awan nga ron manan dito balay. Diyaman namon no napanan naman ag. Ang nagaduma da ito nga inted mo na pansit. Katado kayo mat amangan dito'y balayo, tata. Ay, agyaman ka, divina. Umay kung to ipasublikin ni Flor, to'y malukong. Saanan, tata? Kukwayon. Plastic laang mat, dayta. Ay, kastaya. Ay, thank you nga ron, balasang kaw. Tagkapuan, Flor. Di ta karuma, tatang. Anya day takang kanam? Pansit nga inted ni Divina. Nang ted iti pansit? Nagimas. Rama nama. Awan tupay makita ka karnina. Puron samot carrots kan repolyo tilaok na. Si kapay lati agreklamo ko si kangarutinik kandan. Ay na, tatang. Jakla kaya tikas na aklasit pansit. Ha? Ay, animik mo. Kurang samot iti soy na. Lakay, kasla brand nyo, pay mo da ito'y ref nga inted kan ka, jay boss mo. Manmanuda nga inusar da ita. Gimatang da nga min iti baro a ref da. Iso nga inted dan kanyak. Nagadun tit-ited na kan ka, lakay. Magustuhan da gayam ti trabaho. Ay, nabayag kang aminin nga agtrab-trabaho, kas electrician iti repair shop na. Wain, mala, agluto kan bakit? Kalpasan ng mga anak, at damapang ko tarimaanin at tibi di takaaruba. Nagsayatan ngay, iti kasta, at damanin maigatang iti sidaan. Nay, si kamot gayam ti umay mang tarimaan da ito aggilap-gilap at ibim Maria. Hawan na. Sakti imbaon jay busme. Wina. Tanapanak iti shop yaw. Kat jay bus mo tinakasarita. Sak ngamin ti ibabaon ti bus ko. No kasta nga addaag pa home service. Dahito TV may. Aggilap-gilap matain. Mala, takitaag no anya ti problema. Damagak man gayam. No mano ti pinanggatang yu ije review anak itak nga in-deliver da. Saan mi aginatang dayjay, nana? Inutang yun sa amot ka, no? Nagkuna nga inhutang mi. Ni Flor. Iso ti may na inistorya ditoy.
Anya? Ket no intad tibus ko dayjay, nana. Aya. Ay, kita man lang nga agpaiso. Nagmaday ti may inistorya ni Flor. Kas jay namut at talaga dayjay, babae, nana. Ay, sigurado. Mapan na istoryan day ta kadagiti kakaaruba. Nakaisam nga agpaypayapay ni Divina kan kadita arubayan da. Nga mapay atin nalikudam. Awan lat mood ko amang isam kan kwa na, tatang. Na, si kalangarutis isuman nan. Nambarak ko mga umisam kan kwa na. Kainuin may nang tad iti panset, idi kalman. Jay pansit, nga awan ramraman na. Ay rin naman am. Ay, basit lang, tatang. No kasta. Si katin ang ibos, iti panset, kinalubak iti lamisaan. Ay, sana siyak, tatang. Rinamanak lang kunak may. Sino nga ron nga iti nangan? Jay pusa siguro, Nakapilpili ka. Di kanto pa'y makaluto iti merienda ta. Day tala makikakaruba ti ambaw nga raramidan. Noan niya lat mapan mo istoryaan kadag iti karuba. Apay nga ta, anong isumak ni Flor? Kat misuotan na, klakay. Isupay ti daganas na amang misuot kan ka. Ket no tila istoryaan na, maibusor kan ka. Ay, nagkunamot kan ka? Di na nagaret. Idinapan ko tinarimaan ti TV na. Anya ngay kano ti istoryaan na ijay. Inutang ta kano ti refta. Ay, makapakatawa mo't day ta nga istoryan. Nagkatawa ka pailae. Ket no dadadailan nan ti imahem. Per dyan nak? Iso nga daywam day dya tao. Sana na saya ti ugali na. Kat bayam, tamaumang agistorya. Ipabarangay mo kitdi Ay nalakay, saan abali apimangit ka iti istorya ti dadduma. Tinapatag, mas pangit day dyan ang istorya kan nang pardayakan ka. Sa bagay. Nay, rumwar ka manay na di ka pa'y nagsagsagay-say. Ay, natatang. Pakibyangan yung tumot ngamin amin. Ay, bagbagak laeng, Flor. Apay, di ka mabain alumabas-labas di ta kalsada akuso-kuso ta buok mau. Ay, padtasendak nga uyawan. Isukat na pinanawan na kadya asawam. Ken insukat na ka iti sa balay. Gapota di mo pa yan maasikaso ta bagay. Ay, pumanawak man langan. Na. Ay, piridyam man ang tel daw ko. Ay! Agawin kanual daw, tagluto ka! Ay, kaasim ti ama ni Flor, lakay. Tapay. Kitaom Agar aron manen ijerwarda iti paglutuan na. Wen nga rod. No apay matasan na mailutuan ni Divina. Lakay, partyan taman di may sa amanok ta. Tain naktuman padiguan inton madamdama. Nana, apay ngay, tasaan kamutan ang makitkita dito igid ti kalsada. Ay natarimaan nga mi nandiay TV may. Isong agbuy-buya akno kwa. Ay, kunak man no saanan ang matarimaan. Ay, tinarimaan di asawa ni Divina. Impatarimaan mo kan kwa na di TV yo, nana? Apay aya. Anya ngay matiam mo nang agtarimaan day jay. Kat natarimaan na nga raw jay TV may. Ay na. Agpirdin to manan. Sinsinan ti panang tarimaan na. Nagkunakan ka. Adumat tinang ibaga kanyak. Mano ayat ti siningin nakan ka. Amangan nuwinan tutri na ka, nana. Ay, adda resibo, jay binayadak kun kwa na. Ay, nanana, saan ka nga agtalak iti dayja a tao?
Ay, si kamot, Flor. Awan lat di ka is-istoryaan. Ay na, papapangitam laang ti imahe ti padam a tao. Ay, day, Divina. Ay, si kamo gayam tiyagtuktok taok. Wen tata. Tao may kaikan iti sidaam akarnit manok. Ay, una yan balasang ka. Ay, agyaman na kaano kasta. Apay, awan manin ni Flor? Ay, inal daw arumwar mapan makis istorya. Anya ngay nga raw. Ala, sige, tata. Panawan kan, taing kakit manganan tanay. Pangaldawon. Tatang, anyat si daan. Ay, anyat urasan. Nagmalmalam ka Jerwar, anakis istorya. Ay, wow! Adda nakaluban a karne ti manok dito lamisaan Sidam day ta. Imbatek parakan ka. Impadigaw ni Divina. Anya? Imay manan nagpadigaw? Nakita nagayam amarigriga tanak nga agar aron di tarwar. Ay, jak kayat asidaan dito a karnit manok. Amangan no adda sabidong na. Di nasabidungan ako man. Inak ipasida iti aso, tatang. Ay, sayang. Bayam ditan. Tano di mo kayat. Siyak, timang sida. Nakaturugan ni tatang. Ay, mga nakon, kat sidaak da ito nabati a karnit manok. Ay, mabisin akon kat. Naimas lang at da ito luto da iti Divina. Ramanak man. Naimas mo ta talaga. Ado ti layana. Iso anananam. Ay nang, ibusol ko. Ay, baglaangan. Taado ti imbati ni tatang. Ibagak to akinalong jay pusa ti karuba. Makaangas. Tatang! Ano nato na? Tatang! Ay, imbaglagain. Tamok ti mangagas iti naispalan. Binitog naklang. Kasjay atap no maikat ti naibara di takarabukob mau. Rin naman naklang mo, tatang. Awan la, di kararamidin si Kaplora. Ay, Nay. tatang. Hindi mo is-istoryan day ta iti uray asino Nang runa, iti day ti Divina. Apay, pada kaaya man nag-istorya. Ay nalakay. Nagnam ay ti the washing machine na. Wen saan na masugat da kita imam nga glaba? Manungay ti pinanggatang mo iti day talakay. Saan ko ginatang? Adda nang ipatarimaan. Ngam saan na ngayon nalala? Manon atawon na ijay shop. Iso nga impayawid langan kanyak ni boss. Ay, kita man laang anya. Saan siguro nga interesado di aking kukwa? Makomkompleto ang dagiti appliances dito balay. Lakay. Apay nana, sa dino ti papanam? Ay, mapanak kuma di tabalay da Divina. Ay, mapan kuman kita anja washing machine da. Mayat kanukay. Ha? Washing machine? Nangalaan damot nga iti washing machine da. Inted da kanulaang met kadakwada. Patsen nyo met, nana. Ti amok, inala nila kay na ijay shop apag trabahuan na. Inala na, kunam. Wana na. Tinakaw na ano, iso ti pan nakaawat mo. Ay, agtatakaw ayamot di asawa ni Divina. Kat no nagsingpot mat ti langana. Langana lang mat ati nasingpot. Ang agtatakaw day jay, nana. Umaymon kita handa ti washing machine mi nana. Iso nga ron ni ay mayak. Ay itayak pala kumaa. Agam dinisturbo nak ni Flor. Ti lamanan imbagbagana.
Negative manin siguro nga istoryan Ay, wen nga rod. May papan kanila kay mo. Pinirjan namanan. Ay na, bayan yun. Kasta talaga ti biyag nana. At daragiti man nag-istorya akas kankwana. Uray negative, istoryaan na latta. Ag-istorya latta aaginggat kay kayat na. Ngam, isunto matlaang ti maibabain iti oday. Tay kunada nga roden, di ka mang pirde, ta maibabain kanto iti uday. Ay, wen nga rod Nagalas talaga ti ugali na. Agkaro ba kami nana, ngam saan kami close. Yad adayo na tirik na kanyak. Adda ngamin madi nga aramid na kat. Ay kat di mulatan ikas kaaso Tanataltal na ti panunot mo no kasta. Ay, pudno nana. Mala, umayo kitaan ti washing machine ko. Kan, agmerienda tayo inton madamdama. Kas lamang rururud mo't day dya adivina. Day, apay manayin. Kano nagmayat ti tutugawan na ijay wanan ti balayda, ibagam ti kasta. Nakita ka kais-istoryana ni Nana Garet. Kasta launa ti panagkatawad Kaya naasawan, naragsak da. Ay, ti kunayo kit di tatang. Siyak, ti katkatawaan da. Aramid mo nga main. Iso kabutang mo. Siyak talaga ti pagis-istoryaan da. Ha! Agaluwad da kanya. Lor, sa dinaw ti papanam. Kunak no nasaya at kayo akaruba. Ngimsaan mat gayam. Anya, tila is-istoryaan nyo kan ni Divina. Ay, apay ko maapag-istoryaan da ka. Ay, nagadaw tinasasaya at abambanag anasken apag-istoryaan may. Ha, si kakit din, ti pagibusan mi iti oras may. Ay, saan ka ngagsaw iti kasta, nana? Day takot ngamin ugalim. Ay na, Flor. Balbaliwam day ta nga ugalim. Awanan ti mayat na makigayam kan ka dito lugar tayaw gapo iti kasta nga ugalim. Anya? Uray kaguran akon. Ibagak kan katipudno. Saan da ka akayat agayam? Ha? Idarom kay tiday ta nga imbagam, nana? Ay katwan agdarom ka no iso ti kayat mo. No kayat mo, kaduan ka pa'y Ha! Talagang ay darom kayo amin! Ay na, Flor! Naglaing ka nga garamid itinagalas nga istorya. Ang di mo matamaw day tabagay. Kunamlan asino ka. Ay, tandaan am day toy. Saan ka amang pirde? Tama ibabain kanto iti ude. Ay na, jak kayatan ti rumwar tatang. Mabain akon. Ay, nasayat ano di karumwar. Tanagabsoon ti lalabaan. Nay, kita Ay, apa Nakarugrugitan ti balay. Tadi mo masangot taglinis. Kagurak amin nakaruba. Kaguram? Kasi kamo tinangaramid itirasaon na kagura da ka. Pangit ka no tilangag. Pangit ka no pa iti ugalik. Agasang manday ta nga ibagbagada. Nagmayat no nakasangwak kadakwada. Ang gayam, nagadutis istoryaan da itilik-likunak. Siya ka, ti mangilukat itiri daw. Ay, Divina. Umay ka manin ikan iti si daom. Pork chop, tata. Ay, agyaman na ka. Oy, Flor! Agsangsangit kan samet. Saan? Apay ko mangagsangit akngay. Ay, umay ka man ta kasaritam ti anak ko, Divina. Ha? Nagriga tabagbagaan. Ay. Sige. Ay, unay mat ni tatangan. Apay, Flor, anya tinapasamak kan ka. Ay, awan.
Amok, nga ado dagiti dakes nga inis istoryam kanyak. Makadanon amin dagiti kanyak. Ngamjak ikaskaso, ta saan mo't apod no? Ay na, Divina. Mabain akon kan ka. Si kaakit demot. Basta saan man nga ulitan pa'y. Ngamin, si kamat laang timapirde iti uday. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. San ka amang pirdi? Tama ibabain ka iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Musika Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon Kastalatibiyag. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.